Ulonga ia le paia mawalunga Samoa pok. In some countries, gatherings of this forum, they will always pay tribute to the custodian and the traditional owners of the land. And on that note, ulo pa ia mawalungo Samoa, ulo po yung kaugngay o ele whaasingo ilalo singa, po whana salvalas, vai nga lepa man mamalu whakopi, as whakokanga ia o e kusa mau. A upo le so, lele o saud wa ang kiu kau mai ba ang kau, no mau pea lango ba ang kau o lau. Kala fo nga kai fale a ka mosi ma fu o nga kai. Nga mangu le fai go atu ka ele le kai. E fa ai fo i fai go mang singa mai le bangi le mibo pa. Ia mangu ia le pua. O wa ko ai fai go ka kai nga kai fai. Fai wa ia fa ka. Lelo fa ka wa. Fai ma fionga ni. Fa ya olo piki va ai. Whaafeinoa ia lo ia kwai le ia mawalunga Samoa wo poko e maisa tātou manu lau walau ia. Whaafeinoa ia whaafehainga kaulang lau sunga Reverend Moli Pio foi lau whionga tai tai e malo lau whionga tamai tai palia ma saong whaapik lau whionga kia me na omi taaf Lau whionga sui paramia, mana mamalu na inga kāpingeka o le malo Samoa. Ia yo le pa isi vaenga o tātou whainga malo na awe vale inga rea. Sia whionga le whionga le ministāia meso ko mi whakoi. Eo mai ka waku ia e lo iai le whionga tō kalai. Ia ai ia sui mamalu e tongo whaikula tongo Samoa pok. Pa ia lasi o Samoa. Ia nga tūlanga whaaluki. Mai lava i le meonga i leo kia, kai sama kui mu, sa ia pa ia le meonga singa, kai ula o le pua kaua. E kako paanga, ko nguia o le ngeiasu. His Excellency, Mr. Sinatra Keisuke, Ambassador of Japan in Samoa. Yoroshiku, Onekai, Shimasu. Konpanwa, you have been our tomodachi for all these years. Members of the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the official christening or the launching of the MV Lady Samoa 4. On that note, I'd like to call upon Reverend Moli to lead us in prayer and devotion. Kali kaya talo ang hati minaya kalau mau na satu palolongo ise jauh berletua kalau berjalan melalui sesuatu alur sama tuola kalau maya nakyo pa iya uti pagtawina may lutus ya kelesi Wala tau whaiane lea, o mai ai nā tātou whaia se ai, ma se olo ia ora na tumutumu i le langi. Ia tātou whaia se mea e tā ua ai tātou, nei whātāpe pe ina i tātou le whanga ere le uma. O nā whio i whaleo le li, e sila i le ai, ma le olo ua whaia e tangata. Then they said, come, let us build ourselves a city, and a tower with its tops in the heavens,
And let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad upon the face of the world. And the Lord came down to see the city and the tower, which the sons of men had built. Kaya al tātou awhia, kaya al malo man mamalu al tātou mātanga nei. E lēnā o tātou awhia o mai, e waai le nei wa. E lea whau a whia mai le tua, e whia sila iau ngā ruenga o le whai. Wala o tele lea whamtau sisi. E iai le tua I me uma. E sila fia fo I le tua me uma. The doctrine of omissions. E ta. E iai le se senga. O le vaai le tangata. E vaai fo ringa o mea. Wali an mai. Le sila le tua. E le vaai le vaa lea. E le vaai fo ringa o le vaa. Ma to tonu o le vaa. Ai sila le tangata na fauina le vaa. Ma tangata na lato fuafuaina le vaa. Ma lea onga la lea tene na le tanto muina e tangata. Tena na le ama na ia e tangata. So se ngā luenga si tangata e whai. Ia au na ia sila fia le nei. E nei fia sila le tua ngā luenga. Ai sila I tangata na whai. Ma le anganga na whai. The motive behind the work. O le mea le nā e tele I ma le ama na ia e tangata. So se ngā luenga e tele na mai ai, enjoy the beauty of what it been seen. Ai leo mai tauina e tangata. Le sila wha le tua. E sila I le motive na whai ai. O le tua na te sila fia le ngā. Le mele tene tau I visa I tangata. Leanga I tele tangata la tau te whangofi wha leanga. Na wha se le motive. Na whaia I risi tangata le mea. Le mea I loa e tātou. E nei astasi na te loa le nganga o risi. Me nā o le atua na te silifia. Nā o le atua kau na te silifia le saa o ma se. O le nganga e whai ai. Ma le motive fo le nā. E fua I ai le whamasinoga le atua. O le taimi fo le nā e whamasino I nei le atua tātou ngā leana. E matua manino le le ai le tātou wa ai. Le ngāna na whai ai. O le ata atoa le nā o lo ta oto le tusi. Sa ufaitawina le olo paperi. Ina wa umana solo ia le atua le lao langi tuai le anga. Ai whaola na o noa le tangata abia tonu. Nā te toi amataina se lalo langi fau. Ma se lalo langi le lei. Pamania leo le tua ia noa. Ma o nā tali. Iau tau whanau. Ma iau tau ulu ola. Ma ia tumu ai le lalo langi. After God destroyed the old and the wicked world, He spared Noah and his sons to maintain and to continue the good world to follow. God blessed Noah and his sons, saying, be fruitful and multiply and fill the earth. Ole melina. Ole fionga ma le finangalo tu tasi ole tua. There's a begrudging will of God. E le mawhai e stangata ana I toi sa sofa. Pēnā te toi whalea ngā ina I sana poto. Le mele o tu.
ua se sofa e tama o ni marota. A ni marota, o le suli le nao ia feta le isi a tali o noa. Ua ia so sofa ina le pule fai watasi e le tua malo na fina ngalo. Ina ia manuia le laolangi, ma ia ola fia tangata. Ua manao e au mai uma tangata i lalo na pule. Ina ia na nofo uma i le me tasi. Whawai ma se ono ma se ai tene. Ina ia ta ua aina me ngoa. Aua ngalo ia ni marota. O le langi o le nofanga e fio ai na ale tua. Ma leo mani ai fio ai ma ia i le langi pei ale isi tua. Aua ta oto le fina ngalo le tua. Ina ia whata ape tangata ia tumu ai le laurangi. Ma ia manuia ai tangata umai so se maenga o le laurangi. O le vaale. O le tasi lea mori mawanga o le tikriti wea leo le tua. Leo tātou lone. Le mamao ia pani. Le ke so tai a tātou ngana. Le ke so tai o tātou lau le. A leo tātou se mama. Ko malama ia pani le ngana Samoa e pe ang tāsanga ko ni sama malo. Malama tātou le ngana ia pani e pe ang tātou talno ai ma feu tanga i le vaale. Pa manu yanga na le tua. Malama fuafuanga le loto mo le laolanga. O le ala le winga o le motu le ana whaia ni maro. Ina ia tau uailo mai ngoa. Mai ngoa lana maenga na au whakasi mai ia. O le nganga o le fia ni ia. To make a name for oneself is a motive of self-pride. O mana o ni marota au le whaksala la wina tangata. Ai o mai lalo lana pule. O le nganga o le ola whakau te e le tua. To avoid being scattered is a motive of self-defiance. Le winga na le ngā ni marota o le ola te e ma le ola whasau sili. O le o loe ni marota. O lai whaia na ngā luenga ia. O lai nā fia mai le tua fia sila iang. O le fia sila le tua le ai pāperi, ma pāperi. Na fia sila i le loto le tangata na whauina le olo. Si la fia le mea le tua na whau le nganga fia pule. Ma le nganga fia vi ia, ma le nganga whakaute. Tātou loa le tala, na whaka ape le tua le olo. So loia le ai wha ese ngana. Ioe lo tātou malo mo tātou atimu. O toi au moia le tala le. From the negative side. Tātou te wā aero na positive side. A wale a ngai luma o le penga malo. Mai message o tātou atimu. O le nuk tau tene lea mo tātou. Nā le te tālo Samoa. Tātou whaia le uma tusa mo ki ngalo le tua. Ina ia manuia tangata uma. Ma ola fia tangata uma. O na ngā luenga ni lei wau tau whaia. O ne ngalo ia tātou. O lo sila le tua ia tātou ngā luenga uma. Mai sila fia hoa le tua nganga o ngā luenga uma. So se ngā luenga e whaia le nganga le lei. E manuia. Whamanuia le tua i taktau e su tātou malo. Lau whionga le pānguia ma na malo lau tāperet. Lau whionga le star ma lau tāngā venga. Le pule sili ma le kampani waa o Samoa. Lau tōtō whasa ini. Lau tōtō whalofa i se tātou o tino. Tātou mawani me a se tau tā. A wāwhi malanga inga se tātou o tino. God knows very well the motive. When the motive is right, God bless you. Mo o tau e ngā lidu e waali.
ua le nei aso te manatua ai le tagavai le tauave le tausaga polau ma le fa'atuatua polau ma le fa'atuatua pa mai no uma na fau le meditele le taitani saʻili sa le kapiteli atamai ma te fa'afoina le va'a ma mai pele tanua le tagata e soafa iā Edward Smith o se matua kapiteli o kapiteli ona masili lea o tagata i le kapiteli Smith. How do you know about this vessel, about this ship? Mai le tali e kamalo, o le va'a lele. E o ai le atua, e le mawhai ona ia wha'angoto ina. Not even God himself could sink this ship. Ala tala tātou. O le malanga wha'atau pou mua le va'a le. Na tu'i ai le mai polo kaisa ma malepe ngoto le iloa ai ma le tino o te kapiteni ngoto ai ma le ola fa'amaulunga ngoto ai ma le ola fi'au'auna na o ia i vi'ia le ai se atua i lana galuega le lea outou le a fa'atautaia ma galulua i ligo lenei va'a ia outou folau ma le fa'atuatua outou te whaia wha mea ta'alo le va'a lea ma outou te o wha'asamasama noa i luma le va'a a mata le tatalo ngā lulua i ma le wha'amaoni i lau aunaga o le sā lea o Samoa i outou whaia mea uma pa'amoemoe le poto o le atua o ni ngalo ia te outou e ngata loutou poto le fo'uli o le va'a lea e ngata fo'i loutou poto i le elisini ma le tapasā le va'a e iai fo'i le fo'uli o sami e iai fo'i le fo'uli o galu o sami e iai fo'i le tapasā o matagi i luma o sami ae aua la lei tou galo iā toutou o le a loutou atamai e tata'i ia e le fo'uli o le sā o le atua i luma le sami le va'a lea lea ga o le lu'i lenā mo outou ia outou folau ma le fa'atuatua ia ia alofa mai le atua ma fa'amanuia mai e le gata i se tatou malo o e sa tautigā mo le tapena ina o lenei sā mese ona feso'ota'iga uma fa'amanuia mai le atua i lau fioga o Excellency Ambassador Mr. Senator Kisuke and your family while you are residing in Samoa and working together with us fa'amanuia fo'i le atua mo le atunu o Iapani e ona fesoasoani mai magalelei mai mo lenei sa tāua tatou tatalo mo le fa'apaiaina o lenei va'a le atu ai e te silafia galuega a le tagata auae ati lau silafaga i loto ma manatu aua matou ofoina atu lenei sā i laufia ma lo matou talitonuga ua ta'oto le fa'amoemoe lelei ma le tāua auā le auaunaga a sio matou malo mo sio matou atunu nei auā le fa'amaliaina o mana'oga femalaga'i o ou tagata o se mafua'aga sili lea ona tāua i o matou loto o matou tatalo tamā ina ia e fa'apaiaina lenei va'a mo lou suafa galuega uma le a faia ai ia faia ona o laufio ma lou finagalo ina ia vi'ia lou suafa ona galuega ou tagata ua tautiga ai matou tatalo tamā fa'amanuia le faigā malo i ona vaega uma mai lava i ona ao se'ia o'o i se o pitoititi o lenei atunu'u ia e fa'amanuia fo'i le tapo'iga a Samoa e mai se le alofai o ta'ita'i o se matou atunu'u e tapu'eina ma fausia ma fuafuaina mea lelei uma auā so matou manuia ia e fa'amanuia i so matou atunu'u o Iapani e uina matou nonofo valavala aua fa'atino lo latou aga lelei ma lo latou alofa fesoasoani mai lea lea matou tatalo i le iailuga o lenei aofia ma i matou uma au fa'amalia ae maiso iluga o lenei sā i tai uma e femalaga'i ai fa'atautai e laufia o lenei va'a i lou alofa
o la mātou o lenga maltalo, e ala I lo swafa Yesu. We pray for God's blessing to be upon those who build this expensive and valuable donated vessel. Grant them strength, love, knowledge, skills, and all related gifts. May our Christian friendship pave the way to bring love and peace, so that we maintain our Christian brotherly relationship, continuing to know good ways to help one another, that we may follow. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Ua pamalol ta'i lau sunga papengai kuso mga banga paia o le talo le fianga mai kai palemia me se fu de malo Samoa kokok funga pelo koko wale kuwa mana ngave manga lau kota wale ka au mori mau kuso le talo le ya Yesu Kristo. Yeah? Now I'd like to call upon His Excellency Mr. Senta Keisuke for your remarks. Thank you very much. Reverend Mori, Honorable Prime Minister Fiame Naomi Mataapa, Honorable Deputy Prime Minister Tuala Tevaga Yosefo Bonifacio, Honorable Minister of Works, Transport and Infrastructure, Olo Piti Foawai, Honorable Cabinet Ministers, distinguished officials of government ministries and agencies, distinguished members of the diplomatic corps, captain and his crew members of motor vessel Lady Samoa 4, officers of Japanese shipping companies, ladies and gentlemen. It is my great honor and pleasure to represent Japan and to attend this official launching ceremony of motor vessel Lady Samoa 4, a 48-passenger vessel just arrived from Japan last Thursday. Although the arrival of this ship has been delayed because of the impact of COVID-19, I am very happy to see this beautiful ship floating in Apia port, which marks an important milestone for the friendship between Japan and Samoa. The timing of her arrival cannot be more opportune, since she arrived just in time to take part in the series of activities to celebrate the 60th anniversary of the independence of Samoa. As the theme of the 60th year celebration proudly states, Lady Samoa 4 sailed from Japan to Samoa with faith. Polau Malepatu Atua. In addition, as the year 2022 approaches its end, this notable event will introduce us to the year 2023, which marks the 50th anniversary of diplomatic relations between Japan and Samoa. Our embassy, together with JICA, is planning to organize several events to commemorate this anniversary. Lady Samoa 4, which features an environment-friendly design with international gross tonnage of 1,200 tons and a passenger capacity of up to 297, was constructed at Setoda Shipyard in Hiroshima, Japan. Her predecessor, motor vessel Lady Naomi, was constructed in 1998. Excellencies, ladies and gentlemen, I am sure that this vessel will contribute to the strengthening of Samoa's maritime connectivity, ensuring safe and efficient sea transportation, as well as enhancing economic and cultural links with American Samoa. In the course of the planning, construction, and delivery process of Lady Samoa 4, we enjoyed friendly and professional working relations
with Samoa Shipping Corporation. In addition to the construction and delivery of the vessel, our assistance included the training of the Samoan crew members, who, after their training courses in Japan, sailed all the way from Hiroshima to appear with her. I would like to thank them for the safe delivery of the vessel to Samoa. I also express my sincere gratitude to all those involved in this project, both in Japan and in Samoa, for their dedication and unwavering support. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude my remarks, I would like to share with you a tanka, a traditional short Japanese poem of 31 syllables, composed by Nukata no Ochi, or Lady Nukata, in the year 661 AD. She was in the port of Nikitatsu, which was believed to be located near Hiroshima, where Lady Samoa 4 was constructed. The famous lady poet was accompanying Empress Saimei in Her Majesty's trip to Western Japan, and they are waiting in Nikitatsu port for the moon to appear, which also brings a good time to resume their navigation. The poem goes as follows. Nikitatsu ni funanori sen to tsukimateba, shio mo kanainu, ima wa kogiirena. Let me present a rough translation. At the port of Nikitatsu, we have been waiting for the moon to appear so that we can resume our boat trip. Now we also have a good time. Let us sail out. So, Excellencies, ladies and gentlemen, now the moon is just above us and we have a good time, so let us sail out. So, it was Mayama no Iya. How about another round of applause for His Excellency Mr. Kenatsu Akeshuki. La ovación de Ministra Gabriela Kelly, Awal Kelly, Alex Sabin, y ole Kaiming ellos salvan al Cuba la ovación. Puso el fan del Moy de So, que vaya la ovación a Olo Pichi Bahay. Ole atapa au pe ia le tangi le momo na le fanga pa mai na utu le tofi o le da isi ele ole ua fa le pa le alinga na ia au mamau ai ata se ungo le sau tu male mata vai pai le leo alori ua lalafo ai nei le malu ma le malae le atata o titi lautoa ina ua taoto le lafoia o le tama ma le titi o ngoa na fai mangai o tamaitaʻi lausuga i le taʻitaʻi o sauniga ua faamalo faafetai mo le taulaga siʻitia i lenei taeao na liugalua sa e whaalatalata e lona nofo ali'i e whai mo tātou sui e se mamoli le taulanga o le whaamanu ma le whaafetai lo tātou tua ia whaafetai mo le manavanga pa ia whaafetai mo whaamanga whaleanganga o laulauina mo tātou mea ia whaafetai ai le tua manunanga le lei a o sa tātou whaanononga manu mo le tātou whaamoemoe sa lupe. Ia papale ia ni whalawea, a lafo ia ni la e yalo, a wāwanga tono o le whausanga o le lautifa, e me melo iai fi ngota o le moana uli.
Le nganga whaafitai le tua. Ai a le aso ma le whaamoe moe. Le ua tau a maoto ma ua whaafotu ula le la. O lea ua tu manu i ulo lau. A o le mau i wane lau. A wao le ase tō wha moe a fusia na ta whili me whaamoe moenga. E tau pale waalelea e ale ai lo tātou matai. Ai wale so. O lea ua papala ba. O le olo ngā maa ma pae ngā lei. Ina wasa malie le mai moanga le sao papa. O le te talau whauau. Ia sanga whaatumu mai le langi, la utu, la sunga i le taitai o sauninga. Ma ia whaupenga ina e lana whauunga mana lo walawina. E ala i lana ngā luenga. Ma lo whaatai. E ia te au lea vatele. O te whaaturo wai le paia apo ngatau sau nei. E whiolo whionga i le tamaitai pānemia. Lo whionga whia me Naomi mata awha molinu ule lua. Whiolo whionga i le sui pānemia. Le paia o at sao le kāpeneta ma whionga i mista langolango. Whiolo whionga i le whongwhitalai o le mauta ma lo whionga le sui whongwhitalai. Ia foi lau whionga i le sui taitai o le tuangai. Pāpea le a whio sui ma malu o le palemene. Ia foi lau whionga i le whaamisino, whaamisinsili, marawasenga o whaamisinonga. Ia lau whionga i le ampasa ni malo i Apani i Samoa. A whio au tō whionga i whaururunga o mtanga luenga. Ma whaalapo tonga tu maoti al tātou malo. Le mabalu rau walauria whaapea Samoa o potu. O pa ia o Samoa i le afua mai leoneone le utufia. E ia pa ia leoneone sina i le whale tapaau. E le aise isi e nā te toe. Seu whonga awhaina le malu tau aso. O le taftafunga ma malu o Samoa. Ia nunu atu ia. O le whamomoe ua whaataunu ina i le nei afiafi. O le tatala ina lo ia lea o le waafou. E whaupopo le fua vaa le whaatonga o vaa o Samoa. E sui tūlanga i le sao le MB Lady Naomi. Ua loa lana tautua i le atunua e maise le vao Samoa na lua. E peo na outou silsila atu iai. O nei vao se puapuanga luan mamau o le tātou malo ina ia launga tasia, maanga a vanga tau. E una ia ai le saunga le mua fe malanga inga i lunga o le vasa. Ai maise si tia ai o au nanga, maasani. Na fausia le nei vaa i lalo tula a fondo whavao malo mo vaa lau pasisi. Ma ua whaatotonga ina fo'i masini whaanei ana poe folau saunga le muai. Ma mawhai o na tuli mata ia le o ngā sami o lo iai le waa ai so se teimi. E tu ua ai lo tātou watinu. E toru po ngā whale wa iai potu e a malulu. O pāsese whaatasi ai ma le vaenga i ka pena i tau mawha ma mai teimi o whamanga la ina o whainga malanga. O e foi se potu whaatoa mo ni pāsese alo ia e malanga i le waa. Ua whausia po i ni pusa aisa whaatoa. A wale whina ua inga saunga le mua tau mawhatu aisa. Whapea le vaenga e teu maudu wai uta. O nei polo ke tele, sa whaatupeina i lalo le whainga paanga le malo Iapani, ma le malo Samoa i lone tau au whai. E tasi te siiva wha piriona, yen. Tu salea ma le tolu surfitu te siono wha miliona tala Samoa.
E avea ia ue whai masui o le malo Samoa i mori atuai le angang o le whaafitai le malo Iapani. Tau wala atu i lana fionga le ampaso Iapani Samoa nei mō le nei a sita tā ua mo Samoa. Whaafitai te le lava. O le nei waa na amata fausiaina le tausanga i lua whenua sutasi e company fau waa. O le pua mangoto le sami e lua te sipali mita mambafo le uta se lau valus fultone. Pasese no na whainga e lua se lau valus fulu tangata ia malona sausawa e se fulu lua note. O le vaa o le MV Lady Samoa wha na tuua o sima Iapani le aso valu o ke topa lua afe lua suma lua. Ma amataria mai ai na whainga malanga se i tau nuu saunga le mumai a pia nei. I le aso lua survalu o ke topa lua afe lua suma lua. Sa whaauwa aina mai le malanga e ni ali i vaa Filipino e tō valu. Patasi ai marikapeni. Insnia mari fai moli e fala tonga o vaa Samoa e to ono. O leo vaa le fala tonga sa awa yatu Iapani mo masina i lua. Awa le faa tautaia o ni ya o onga. Ma faa maasaninga i le faa fuaina o le nei vaa. E mamori atuai le faa malo ma le faa taitele. I le sunga le kapteni sifi insinia mai au vaa mai Filipino ai taina le fo'i le mamalu o tamali na vea ma au vaa mai whaala tonga i le whaatautaia saunga le mai o le sao Samoa e pe o na mori mawina nei e mautinoa e le o se kōlaunga whaingofie sa kolau mai ai ma whaingatā ma whita ai si irwi inga i le li ona ua uli masao la o tou whaatautainga. Whaafitai tai te whono. Ionga le komiti whaatonu, o lenga malau whainga luenga le whaalatonga o wa o Samoa. Ona o le nei a ti nae o tino mai. Whaamalo le loto tele, o le whaamoemoe maurunga o le sitia lea o le au nanga e maise. O le tūlanga le lei ma le saunga le mua waa e whaatino ai no tātou tautua. E whautuaina ai fo i le whaalatonga. Ina ia tausia le lei ma whaatino ai e inga uma le whaunga ino nei a seta tā ua le malo. Ina ia tūmau pēr lona le lei ma le mātango fie tautua ai si o tātou watinu. Ia whaamanuia te le mai le tua i taitai o sauninga ai taingane le mamalu o le au wala au dia. Nau sunga le taitai o le sauninga, Honourable Prime Minister, Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Members of Cabinet and Social Ministers, Honourable Speaker and Deputy Leader of the Opposition and Members of Parliament, Chief Justice and members of the Judiciary, Your Excellency, extraordinary and officials of Japan to Samoa, members of the Diplomatic Corps, the Chairman and Board of Directors of the Samoa Shipping Corporation Limited, Chief Executive Officers of government ministries and corporations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here as we gather this evening to officially launch and christen the newest edition and replacement of the MV Lady Naomi that has serviced Samoa and Apia Pangopango route for over a decade. The supply, commissioning and warranty of the new MV Lady Samoa 4 is one of the long-term strategic plan of the government of Samoa, in line with one of its objectives to promote safe travel at sea
and improving services for all. This is a timely celebration, and I wish to acknowledge the presence of the Excellency, the Ambassador of Japan to Samoa, and on behalf of the government of Samoa, I extend our utmost appreciation and thanks to the government and people of Japan for this very important assets for our country. Whaftai, kansa stay orimasu, tomo arigato gozaimasu. This new lady Samoa 4 plays a critically important role in the works and services provided by Samoa Shipping Corporation in carrying out their mandated functions of transportation by sea for the people of Samoa. This will greatly improve the capacity and capability of the corporation to accommodate the needs for traveling passengers on the Apia Pango roads. Lady Samoa 4 was built in compliance with the international regulations for passenger ships and is fully equipped with modern marine technology to guarantee safety and navigational bearings, as well as location of the ship when it leaves Samoa waters. The vessel itself consists of 3 decks, air-conditioned room for passengers, VIP special room, kitchen and special freezers to ensure the safe keeping of frozen goods and cargo. This project was funded under the government of Japan at a total cost of 1.94 billion yen, equivalent to 37.64 million thala. This vessel was initially constructed in 2021 at the Shipping Construction Company of Naikai Sosen Corporation in Setora, Hiroshima, Japan. Vessel details. Its length is 48 meters, beam of 12 meters, trough 2.45 meters, dead weight 180 tons, passenger capacity 280 passengers, and its full speed is 12 knots. MV Lady Samoa 4 started sailing from Hiroshima, Japan on 8th October 2022 and arrived safely in Apia on the 28th October 2022, consisting of 8 qualified Filipino crew and 6 crew of the Samoa Shipping Corporation Limited as part of their training of how to operate and man the vessel. Today confirms the government's commitment to ensure we deliver the best service, which will greatly assist all other areas of the government's development plans, with one aim in mind, is to improve the quality of life for all Samoans. The highest expectation is the enhancement of sea transportation services, especially that vessels utilized are safe to execute our operation. I wish to extend our sincere thanks and heartfelt appreciation to the captain, chief engineer, Filipino crew, and our Samoan shipping crew for the safe arrival of the ship to Samoa. Thank you for your continued support and assistance, for it was certainly not an easy voyage, and that we are thankful to the Lord for His guidance. Special thanks to the chairman of the board, board of directors, management and staff of the Samoa Shipping Corporation Limited, for your vision and the hard work that was put into this project that enables its successful completion. Congratulations and thank you for your courage.
Also acknowledging the contribution by the Ministry of Foreign Affairs and Trade, the Samoa Embassy in Japan, Her Excellency Falava'au Perina Sila Tua Lauderdale, our very own Ministry of Finance for taking part in securing funding and other arrangements for this project. I sincerely offer my advice to the corporation to ensure the well-keep and use of this government asset to ensure that it maintains its new and current conditions and purpose to serve our traveling public. May the Lord's blessing be upon us all and this new lady Samoa for Soitua Maia. Io le sa no ngana tato malo o vera pia ngal lista e fai na suyo tato malo e mai Samoa e tu sai po io le so wala watu la sunga le ataua se il molifo le na lofa mo le sunga pa tengaina e wale tuino lon sa ia san pa makan pana to le fiafi ni le wa de tu muli ai le awai tato le si vai no tato por kalami. And now the official touching of the ribbon and the blessing of the boat by Her Honourable Prime Minister of the Independent State of Samoa, Yonga Yeme Naomi Sa'afa Ngurinu Ulenua. I'd also like to you please make your way to the gangway to witness the touching of the ribbon and the anointing of the boat using the coconut juice. Then we will all go upstairs to enjoy the cocktail.
Satu kalau jangan bermalunya pan, jangan berkata malu ini. Ya tahu juga ini. Ada manusia macam mereka itu sudah manusia. Ya ini ya aktif juga. Ya akan satu pagi. Sampai yang satu masuk.
ia na na tātou a se singa tātou sa fōu ia roa no foi lunga ke ko foi ia na e ha mata foi vai wama fa solo tonu tātou ko tu pasese ia so se vai no tātou sa mole ia fia ia por fa tu moria foi tātou a se singa ia moro e na vai na fa solo ia ia tātou vai ko
Our Chef's Choice corned beef is the best. It's packed with premium New Zealand beef. More meat per can, just pure meat, value for money. Available in 3 sizes, chunky, juicy, and with so much flavour. It's ideal for any meal. Chef's Choice corned beef, for that great taste. Hi, Tony Fofo. Wow, mày. Cái rồi. Chị mà thả ôi upgrade là cái phone. Kalau masih okay. Wala lang kay phone nga kay mga o. Ya, mang wasi nga iPhone na nga rin siya hanipan niya wala mo po yan lang. iPhone SE is Apple's budget-friendly phone, fits perfect in your palm and has the power of a Pro Max. Only available at Vodafone stores. That's not all. You also have the option to purchase this device using our financing option and pay only 82 Tala weekly. Vodafone. Together we can.
kare le milia le okol maliu ya ariki. E mama, kiro ere komo mika. O free go de mea. Oh yeah, yeah. Io e mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Fai ufa komo si. Au ngwa msi. Fa fela I longa mesa. Ore makakaro ngwa msi o le keshi o le ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masatoni a Aliki Wholesale.